Šta ja radim danas ovdje? Danas imamo snimanje za film, znači za neki taj promotivni dio filma. Film uskoro izlazi u kina, to znate. I danas ćemo snimiti neki Q&A. Odgovorit ćemo na vaša pitanja koja ste nam postavili na Instagramu, koja su vezana uz film i svašta nešto. Tako da ovo je zapravo neki behind the scene, da vidite kako izgleda život glumca. Odradili smo fotkanje u parovima svakako. Nažalost nisam vam uspjela snimiti kako me Fran bacao i kako sam upadala, ali vidjet ćete fotke pa će vam biti jasno. Sad još imamo grupno fotkanje u majicama Ideš idem, onda je pauza za ručak i nakon pauze se vraćamo i snimamo videe koje ćete gledati na našim kanalima. Fran, ovo je dokaz da me vara i to ne s jednom, nek s dvije cure. Super. O, jadniče, jadni, dobit ćeš ti svoje doma. Odlično. O, super. Kome ti namiguješ? Vrijeme je da vas upoznam. Umarenje je iza. Ej, bok ljudi. Zapratiti kvart priču. Ne moraš kanal Đuračić, ajmo. Ok, idemo sada dalje da vam ja pokažem kako to sad sve izgleda. Trenutno je u tijeku, to jest nije ništa u tijeku, ali ovdje sam se iza tu ja fotkala. Samo da pokažem. Objašnjenje zašto nosiš moje čarape. Ko kaže su tvoje? Ha? Pa to su moje, ja sam ih dobila za rođendan. Fran, reci nešto lijepo. Fran Lauer. Evo zašto ispadaš tako antipatičan u mojim videima. Zašto?